Akazano. Huduma centers wana hiyo cha kuiguru saa moja na ndio tia siku saa moja. 12 hours. Buyapi. Abagoli. Abuyapi kana ki. Na genda ororinde. Musimasai. Yes. Mbugete ko minemo. Ateba bona bona chiko ikachinza chire bako soyere niga. Yes. Mbo mutanga ni nate to kubate gente ke bakurukana na NHIF. Okay. Card ni ile. Yes. Tumeke. Yo tumeka? Yo tumeke kaba no nyekera kwa bigure ko sembo pene ku bakoteba. Yaro ko tumeka. Musimasente tenda kubori nyuma tutare no huduma. Card inge sengo tumeka ore kabisa bese yako kubeke card elime. Watumeka biaso mutando ore bunaona mareri nini uroi. Ngirende card yari kinaenda mwiso ndo supermarket inge bangira ko tumeke kyagera besa njare ngemi. Wala bose market ingo wale. Elia nyagitari ekyagara ntana rote ne kati. Kagera ari very smart, ga very okay. Ba iti ari kono na buri mugati na blue band. Ya no mate. Ole yumaleri. Mugati na blue band maleri ga. Ndandi mareri ndandi. Obetere supermarket zinge maleri okarra. Gayo ko bari ntara buno baro. Ya mate musumasa. Kali ngora. Sense. Njara ya go ma sense. Yo ko bari ntara buno baro. Bono ga huchinze tuba beka ensa ya mombuya. Yes. Ekyagere ni ogotene na bakenjara yakuri barogenda baragira kurira ini. Bono nige ntubatika iri tikaba serikali na bono next bono bari muri ini ari baba no ne watermelon igare. At least atiko bakwa moyo. Ari na kama mzima kolege si yari utaraika jombari. Na chinze tira tuba beka mbuja. Oiko. Ndio tinga na kioboro. Oiko. Oboro ko saa moja mpaka saa moja. Huyo cha kwa monitor. 12 hours. CCTV. Bono kuikabati kubeka CCTV mali. Oma ete Nero. Nero. Eline yoko liyo mwebi bono kuikabati kubeka sasa ndo yo. Matanda bora ndo tina karamu kwisi nzenze. Bono abe keke ruguru ali asa ikarans. Unatinga na kiwa ntaomba chiko kwa mrimo. Nime na beta nyari kan 12 hours ni chinsa chintambe. Wana tuchitotebeka na ki echiguru saa moja na ande siku saa moja. Ndachinga na kebi ntundro bitage ndegurunge. Montoro sete yo koletera kwanza attitude. Paite kwe andagira attitude. But akuna mena paite kwe keroro setaro to kora gasiko. Bono mune nchikina ategere chiungo. Ndore na bwatire ibere iko na arosiromete. Iri tukoriye. Gasi ya private. Private sector. Landlord yale kwa kesi. Na ngakira tolimo intoko bol. Na ngakira tolimo. Nanda squeeze na ngai ni mzimaza. Kindo che na bona ko sebi ntombira abo yatenda ataka unkonyore. Je na abo muchanta ngo bekeke buri kurugesieli. Na nete tirisa nara. Bona kingo kwa ko toriere liga amaite mundu otayo ga chiete ko sengumbu. Lakini kiimbe nyumba. Umechoma sasa landlord biburi. Wewe mangalae. Ati ngumbu. Lakini rende ngumbu. Ni njanga anda ngumbu. Masimasa na ambao ni ganya ndio kubwa. Onge pizza. Njanga kwanda katari ndikola. Chawewe. Oh my goodness. We can get request yao kwa watu tutasema chama chama tagara 0706181822 0796988630 namba ya bangina. Obeke request yao ga kama kawaida wako ndo kama msema sai gaiga chini 90 Purity nyango senera kama ne Rekjara tichekita yutini rasi de matuka kisora kalulo ya kusera sana fuapua milioni hashtag papu ya kusera.